jaya kathar ke toy bangke hola pulin teron apan khorsing teron ke draba bang da isia memorandum lo Lihat po. Lasi neng thelo gilim kadu beta attention tang people busi neng thelo. Non nili topic bangke understanding the sixth schedule. Sixth schedule pan ide tum kopi mag buji nei. Anili ki cheng ponji abangke ibaha katum ronga soropan sixth schedule alam kithan pon kapichok damde lapen kusong se kithan dang ki cheng si along ke pon ma hula so lama bang sinili nara tum pan paklang ma praiji Justice Muhammad excuse me mane mobile ke anotina chot kra mobile ke do tum pot nana to mobile bangke hala silent bi kong recording kuri pulong te mo nana to alam bang peni chok cheda recording mobile long recording bi kong angge mo phina tum dak arjudun kai dolo pulong te hoda bangke ko nana tum la so recording ben ko replay thuno la dak bangke charjulong po lasi mobile atum mangal silent mu bikong dak recording bang lain tum kuri jar lalawan chok lo no the first slide bang la first slide bang na tum technology Justice Muhammad Hidayatullah alali Anandaram Borwa lecture 1911-1978 Guwahati along Volume. Hello. Justice Muhammad Hidayatullah ala liga prang Supreme Court along Chief Justice ke mantanga banglo. Tarik Resel Cap 11-1978 Guwahati along Anandaram Borwa lecture hut ala liga ni jeti kang lam si basic ke wrong tipon. Ala kanejana tum thilong polada sixth schedule of the constitution is a mini constitution governing the administration of tribal areas of the northeastern part of our country. Autonomous district councils constituted under its provisions enjoy large powers to legislate on various fields, levy and collect taxes, grant license for trading of by non-tribals, and even adjudicates disputes between tribals to the exclusion of regular courts. The President and the Governor can even direct that the Parliament legislation shall not apply to the tribal areas or shall apply with modifications. State legislations can, or certain subjects are not applicable unless District Council so directs. La so alam se wrong kepon. Akit hedung el hello wrong kepon. Ani si alam nili lam kaning je inul bahini tum nili long wang mat interview ng pita po interview pipen la so alam ke klang long ta ili duma CM sara ke hai nilipan message pe nang pi la hilo ya nalipan na reaction ke po la so elo reaction la dak pa ni ki chengi po ate la hilo ili tum rong sor pan ke thanam na ya kinang so la bang so alam hilo rong asor duma long apu pilu chok alam te la hilo hola ka jaya kathar lo anu ka pekale lo jaya kathar lo la le Rasi nilgamen pu bidana. Political discussion kalau dia masih nilige alam pu bidala. Eta lahelo wrong ipon alam. Rasi isi deli dakpen deli dam nal isai po ina. Sixth schedule ke mini constitution pu people sikipu. Why is sixth schedule called a mini constitution? Justice Hidayatullah kipu alam thegel hello. Je constitutional long contribution democratic constitutional long ke har lak ke part form do. Isia bang ke ain ka semar legislature. Isia bang ke kam ka pachun executive. Laben isia bang ke bisar kedar kapachun
lagi judiciary. Lagi thom pachira pet si isia government. Central government along ke parliament dulu. 2 nombor bangke union cabinet dulu. Lapen Supreme Court dulu. State along bangke hala daga bangke legislative assembly dulu. Lapen ke executive bangke lake council of minister dulu. Lapen ke judiciary ni tu bangke high court dulu. Lason thought si ki playing lim a six schedule si manang po bulo tang te ladaga bangke ile tu tisua ke high kacapayam pupon autonomous council dulu. Lapen ke ile tu ronghang sara ke high kacapayam pupon executive committee dulu. Lapen non alang li kapa playing ji sorkar bin no kapa plang ji pu la bangke judicial court laki thom chingrum perlo pulo tangte anke isia sorkar playing lim sorkar lo non kar biang lo sorkar playing lim kelelang isia bang belang legislature dulu council dulu la penke executive committee dulu ta judiciary bang belang la playing lim lo pulo tangte la so apansi mini constitution pupuda six schedule ke mini constitution padim ke la kit home kapi playing lim je apan la dak awar saidu la fansi six schedule ke mini constitution arju thiklo dui da salam bangke solo bola salam ke di jat home dui la jat home Mane arju abang dolang ma dake. Arju ji dui pulang dadak we speaker bi kok pok. mene da Dolo. vedang pula he Dolang ma mane karju neng la son thom lo lage. Oh. solo ke di Ari chi yung thek long le ha anung pen thek long le la yo thek long no lo bangke article pen schedule la solam itie chitan sena ile tu MP ke hai kiram tang election hut nangli kopya kam le claim bi pu ala li thak 244-2 la so bang kapang tang ya kang claim bi ala li thak 100% correct ala li thak ta ka to ko we tu kang nek dun choy ki the ka che krong tu le kang nek dun choy ke adhe 6 schedule la teri ke article 244 sub clause 2 lasi 244 sub clause 2 hala hello 6 schedule la teri ile to MP ba correctly si pulo anda kita ke cekrong tu bang garang li phang kang nek choy rada phan thalam tu la kita ke cekrong tu kang nek choy alang li phang la article binong ke ile to ma council article binong ke article 244 sub clause 2 la hello ile to council ateri binong ke non la bang su article 244 sub clause 2 kapichun je phan haladak ajai mek karbi do ajai mek pusipu program ajai mek simbaran ko ala si atiri tirelong article long ta a schedule biko lasi schedule bangke udam et pulotang te hula article pen kam ki claim ijia phan isi ajai mek si 62 lagi thegali ki thege article 244 sub clause 2 article 244 sub clause 2 awe pulotang te 62 ke velu lasi article 244 pajani do sub clause a bangke la bangke akaprek ahawar inglong aso tu phan hala phan ke fifth schedule pulo hala tu article 244 sub clause 1 bangke la bangke ajai me ke bangke
fifth schedule pulo. Lapen next abang article 244 strict non autonomous strict bukir. Laso franke excluded, partially excluded usukir. Laso franke 1919 Government of India Act penabangke backward track usikipu. Lase backward track pupen nang amendlar thulo 19 Government of India 19 or Government of India Act 1935. 1935 eningka Government of India Act dulu. Government of India Act 1935 penke laphan ki putu excluded, partially excluded. Anke Constituent Assembly wanglo, independent long lo, itu kita constitution cetok nang pulo, tangte halakap backward track itu tum lu pik tum ke, lapan ke aphe bangke li excluded, partially excluded pulo, halap excluded, partially excluded pa bang li dam delu, ajir dingure ji, halale belega subject lo, udah pulo tangte, nanti macam ini aja bangke. India independent ke hang Mahatma Gandhi ka pijur. Oh, amat. British government tumta itumta to independent people sita pinesol ke pijok jelo. No le tu hembre ke hang jur ong amat MOU napa cetok koson. MOS napa cetok koson. MOU lo India government independence movement long ta ada yang kilok dengan cepi jok jepi independence dan PPR lo. Saya ke hang jur pik lo apa? Pulau nang non ke government atum ini tum India long government solaya long lokal atum panta ponak menteri hisap taponak. Pulau and Government of India Act 1915 papas lo. Harus kerja kaya berapa ponding kan Government of India Act papas lo. Kalau masuk Act talong si, pulau dangte lah kadang wepan ini tum pon ke pon po, menteri hisap ini tum tapon po, ansita. Ibahak inglong itu tum lupik pik, latu farman ini pilau klempo, pulau latu farman ke isi adet amen irlo na. Latung ke backward track lo, kapapinne tum kidua awat, boleh irna kuse backward track pu, Government of India Act 1919 pen, lamang soabang, claim lo. Amat si, bahan bahan tum krokre, seta, bahang atum ke to, menteri sudu na ipu dudun lo, British lo menteri dudun lo. Seta la backward track atum, inglong area kidu. A tribal atu pan ke pa long le ari lo tu lada ke nang tu montri tu orderly ni tum si lang ponji walang tum ke lang ponji a pan si nona bangke Government of India Act 1919 pen isi semarlo je governor si hala sur ke President of India bupe Prime Minister bupe hala maksud ke Governor General pulah Delhi do bangke la pen ke state long do bangke governor Lasi Governor General si backward track area ke langpo. Menteri tum lang le. Laben ke state long ke provincial area pulo provincial state pulo. Province long bangke hala sura bangke governor tum si langpo. Lapen governor decision an ke Governor General long toipo. Lasi tribal tum bangke lason si simarlo. Anke mahal makan isum krokre lo ke ni tum election party te ya dele na tum deng hangaling nomination ponpo na tum montri piman ber de tum krokre pulo ke apot si aku chengwai thulo aku India government ban dak cabinet mission nak toilo 35 pipas lo and Government of India Act 1935 papi pas hut si hala data ante la inglong asu nang tunol ke election pidupo
election pidusi government sing poto ta election along lu ke thega tum te ti ke ante man lo ki dun long po amar si ate le inglo so tum phan ka solo ke pon po pulo amasa rak ching wai lo la tum papas lo hinia kategori se mar dana isia bangke excluded area mane halan 1935 government of India act pen ka exclude ang tanggibi la pose excluded area an ibaha tum phana bangke partially excluded area pubina thek mu cho tum asap sab log thek mu cho tum la tum ke assembly long ta nang participate dun thek po tum la tum phan ke partially excluded area long bina Husi halang sur ke karbi dum talu thek du BA ke pas bahini thok du elo amat si partially excluded la category long si biko amat si MLA li tum chitoy long lok lo tai bahara tum ke mizo tum naga tum ke lu piglang la tum ngara thek thela amat sala tum phana bangke excluded po area se bilo hala daga bangke SMD long tanah chitoy dun lo parliament long ta velo hala tu phana bangke governor si lang verpo lasi hala so area an ke pinian di anta punon Arunachal Pradesh Nagaland Mizoram la tu bangke ong olang po masih excluded area lom bikolo re mu chot tu bangke la suhut arleng tumlo daro tumlo khasi tumlo amase hala suhut la tu phana bangke nang tuwa bangke MLA nang citan dulu pomasi MLA 1935 act dulu 1936-37 election dulu ahala bang so election huru bangke itu mah Samson Singh titaremda nili panang puan disi itu masih CM dah teklang lo langsung menit ke elementeron ke MP MLA tala ke Hayun Airport election Hayun Air muni report lagi tek nai bang lo pusi apa cakap? Ane ni pulau lah suatu yang pulau tang te induk kita kena ke jaya kathar lu, saya jaya kathar ta election rember. Lalu tu ni pan tek orang lagi pusi, special reply nak pilih. Langsung ni tek kata, kita tek orang pusi lagi MP dah manun MLA dah manun ni, pusi ni pan apa? Lain pan apa? Election le turun taram de. Oi. An la sote bulo ta jai ka thata ke thik thanai bang lu. Athelang li ta election tur piglo. An alang li la hai tum matha thekun ke se bang phaning ton gore. Election ke re ma tum ke thik thanai tu lo busi ki ho anke jo hala tu pasti kang ton lo Samson Singh ti election hai bin la thek thede lo mante constitution ke to ka bang ki to ku ve ka bang ki thek ne munit Dr. B.R. Ambedkar election thodun phirlo India independent long lok pen a constitution dalang li si tok lo ha Bombay pen election thuru lo remde election hai bin la mutha munit thek u po thek ong masih election hai hesita MOS MUU hinia ke thamar kite ka nang lia contribution thepik mate senang li remdet pura ke thek thek bang li mati lage maslai hai jat la bile kalam na lage lah hello mane ile tum ki thana me gel buhilo oi people si Samson Singh ti phan kang ton people si Dr. Ambedkar phan kang ton thek the bu people se ke ho isia point lo la si la hello schedule okay la ke main hormugali schedule ke aninga hangali government lar un ateri ke article 244 sub clause sapara 2 itu MP की है
Amara ali fan puta berat. Sedang ke yur ke pini ni declare lu ki chok elang li. Texer lo bulas kita parlimen itu lo ke texer mos. MP de man lo ke. Kamu ni take upo apa? Take on masih election hai hesita. MOS MUU hinia ke thomar kite kanang liya contribution thepik mati. Sedang li remdet pura ke thek thek bang li mati lage. Maslai hai jat lale bile kalam na lage. Lah hello. Mane ile tum ki thana me igal buhilo. Oi. Pi potsi Samson Singh pi phan kang ton. Pi potsi Dr. Ambedkar phan kang ton. Thek the bu pi potsi ke hok. Isia point lo la. Lasi lah hello. Schedule, okay? Lake main hormu gali. Schedule ke aning hangali government lar un. Ateri ke article 244 sub clause sapara 2. Itu MP ki pu hai. Amara ali fan puta berat. Sedang ke yur ke pini ni declare lu ki chok elang li. Texer lo bulas kita parlimen itu lo ke texer mos. MP de man lo ke. Okay, next damna. Mane a level 10 ta a power dulu. Central government tuma power ke 7 schedule along list 1 hello. List 1 pen list 3. List 1 along pipi magatok, list 3 ko pipi magatok. List 3 abang ke concurrent list putapu. Concurrent list putapu. Lasi lahinia list ahem pu ke central government lo. 7 schedule lo. Laben ke state government itu abang ke list 2. List 2 along pipi magatok. Halake state government tu a power lo. None tu 6 schedule lo phana bang ke a list hadana pipi. E bahake list 2 long besian lo. E bahaga bang ke list 3 long besian. Halada pen ison soni invoice ile tum fan councilors or fan power na pilo lake 6 schedule long paragraph 3. Paragraph 3 long pimba to lake council tum ajakong. Solo di la son ka ho. No dam nang. Isia bangke alang tu pon. Ang ling pieng koi long si pulo kante. 6 schedule ke lake. Tribal atu mapan. Pulo kante. La se ada kai jok tanang. Chutarang chudun long le dan nai. Nang claim long le dan nai. Sakuri te nang long dun le dan nai ji. Contract nang long dun le dan nai ji. Lakai tribal tim dan ni. La solam si rong kipon. Anlang nam enon ahokali. Niliang hanbo. Seksidol ba si dilila so kene kurilo. Seksidol consider paragraph 20. Tribal areas. The areas specified in part 1, 2, 2A and 3 of the table below shall respectively be the tribal areas within the state of Assam, state of Meghalaya, state of Tripura, and state of Mizoram. Ile tu table 1 long sidolo. Table 1 along ke North Kashmir Hills, Karbi Anglong district, lapan ke Boroland Territorial Area District. Laki thom lo. Non iate sobe jani bolage. Constitution e tribal people bili kuanai. Tribal area bili koise.
tribal area busi ke pu, tribal people bukali. An Indian constitution, apna loge itu sak Indian constitution bangke, it is always linguistic based and tribe based. At 1922, All India Congress Committee ambil pi husich parailo, je hempre kene independent lo pelotang test state ke thang na ye bangke, lam kunada kaning je ma kasih jutek, lasosi plak chen ni, linguistic based. Lasi Oria kaning je tumpanan ke Orissa. Ahomalam kaning je na tumpanan ke Assam. Marathi la jai gathar ke toy bangke hola pulin teron apan khorsing teron ke draba bang da isi memorandum lo hadak memorandum ki pian da che tonte kalima lang exam se kalima kalang pudah oh di teron sang engke la so memorandum ta rara pan than nang ni da media long dam nang ni patu joy nang to hempre kang da chong hu joy nang bu so lo la Kalimalang, besok hang nam joy nai bu celon lima je lagi. Aron kalima ti lagi. Siang tip joy nak buat kamal lima ti lagi. Laso menit ke enti autonomous state lo jai katar ke itu pini laso host mense pula. Nona ti lagi. Lasi non abang ke a question bahasa Arjuna po a question. Aproman ili do elo. Rat le thiseta. Ikai le chithong seta bang sor ling hei ke aning hang lo pulo tangai utikang bu hai bu ke aproman ke long tang lo. Not a question. Risumar bolong tum ke ong su bali lu ke thega tum sakuri claim ekdom ka chipiduk jupang thang lu sini akeng pen kedam lan sacrifice abhi munang utikang bu bidajima. Laso question bang si rong ponai. Sarpe mara tum kiduk hancho jorchot. Labaso hancho jorchot apoisa pen sacrifice pen kipidun. Lan sacrifice chuchet set se taka poisa kipidun. Mo kipidun nak le jima. Laso question bang si Arjuna po. Noni itu laso question bang si Arjuna po. Oi, bijut kok, kat juy, ane hang lo berdam juy, bang bunyi tinak lo pu, mata tedet, jel tunak lo pu mata tedet, dam juy, utikang bu hai, bijoy teron aphan polis tu aphan kapasat, ho, hospital, hunang set, huping lo semenit, utikang bu hai. Lai cani leng pan utikang bu hai. Kang ne kali lai kya hokalam si. Ki photo senjati. Hokalam no. Alang liki utikang bu hai po abang ke aproman do erlo. Non abang ke non la innocent. Der pan claim vigji ne khe pan ne ting hon vigji pu seme ke tang tum. Mula tum seme tang nak le dajima. Ubu be dajima. La bang so question abang si wrong ke pon arong tin pon apo. Lahai lo ke pon ni. Malam so break and lampu. Trời. Kali chok lo. Lom so. Ta tu dam jam nang ni lo. Ju jelang. Lom so 5 minit. Kali non ni li than po hai. Jitu ni ki Elvin Terona ke hai ke thanalam. Lasi munthi pakanai le tu. Alang li Aphan ka munthi nang dia polo le tum. Kar biang long ara tum kang krung kang sai nang ji apor nang le tang lo. Election mane phan vote BJP palam ni ning je. Sita nondak iltum dak ke doa na tum da laso ka munthi bang ke parsik si rong dam sil tum than dam nang pula ke.
mo sar ke thana son dak taxi property bangal lage damage lo lason dak taxi Karbi Anglong long documentation hai documentation pohor mu anta mi chupon lablo Karbi Anglong long documentation ajak dopik hayang hol hai a documentation anta la bangke mi chupon lablo Karbi Anglong asari hima pencenglok ho a history ajak do documentation anta lason dak taxi department along ajak kenang sot a documents anta mi chupon lablo si pini a kenang sot hormo rilo pulo tangte latawe puji si hola so si mi chupon lablo ate kwana ne office mi ki kai la so si kenang sot documents anta abi pon lablo la so bong ke survey ala Assam survey long kenang sot a documents anta mi chupon lablo si property ke damage lo la so bong kenang sot a documents non kenang ji puranta abi darlo